muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho twerekeje. Ndaza kukubwira ko muri Fizi abasirikare barenga 17 b'igihugu cy'u Burundi bamaze kugwa mu mirwano muri iki gihugu. Ndaza kukubwira ko kandi uwitwa Ntazinda wari meya wa Nyanza yamaze gutabwa muri yombi nyuma y'amakuru yari yagiye agaragara avuga ko uyu mugabo njyanama y'akarere ka Nyanza yamaze kumukura ku buyobozi, nubwo rero yakomeje gutakamba. Kindi kandi mu makuru yagiye ajya agaragara ko ngo bikaba iby'ubusakaza gukurwa ku mwanya, ndetse kugeza kuri ubu ngubu rero amakuru aravuga ko yamaze gutabwa muri yombi. Turaza kurebera ngo byinshi bitandukanye mu byo yabakurikiranwaho, ndetse urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rumufite rwaba rutangaza iki ku birebana n'uyu mugabo. Ujya munsi iyo video kuri subscribe cyangwa se sabone, hanyuma ujye uba mbere mu kuba wabona inkuru uzacu. Mukore like, mukore comment, munakore share kugira ngo tubashe rero kubagezaho amakuru 5 kuri 5 mu bambere rero kuba mwamenya byinshi bitandukanye mu makuru aba agezweho. Reka duhere mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwateye muri yombi uwitwa Ntazinda Elazme wari umuyobozi w'akarere ka Nyanza nyuma y'amasaha make akuwe ku nshingano nk'uko aya makuru abigarukaho. N'amakuru kandi umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yamaze gutangaza kuri uyu wa gatatu ku itariki ya 16 Mata 2025 agira ati nibyo koko Ntazinda Elazme arafunzwe bishingiye ku iperereza ririmo riramukorwaho. Nta byinshi twavuga kugeza kuri ubu ngubu, kwirinda ko rero abyabangamira iperereza. Ntazinda kandi yataye muri yombi nyuma y'icyemezo inama njyanama y'akarere ka Nyanza yafashe cyo kumuhagarika ku nshingano zo kuyobora ako karere ka Nyanza. Umuyobozi kandi w'inama njyanama y'akarere ka Nyanza witwa Mukagatare Judith yabwiye ikinyamakuru Igihe ko rero ihagarikwa rya Ntazinda rishingiye ku myitwarire mibi yagiye muranga, nubwo atasobanuye iyo ari yo kubirebana n'uyu mugabo. Nkwibutse ko kandi Ntazinda Elazme yarayoboye akarere ka Nyanza muri manda ya kabiri nyuma y'uko mu matora ya 2021 kandi yongeye gutorerwa kuyobora aka karere. Yaramaze rero imyaka igera kuri 5 yabereye umuyobozi cyane cyane kubirebana n'akarere ka Nyanza, gusa kugeza kuri ubu ngubu rero akaba yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kweguzwa. Mu itangazo rero ryashyizwe ahagaragara ku 15 Mata 2025 n'akarere ka Nyanza, mu itangazo ryagiraga ryashingiye ku itegeko nomero 65/2021 ryo kuwa 9 z'ukwezi kwa 2021 rigenga akarere mu ngingo yaryo ya 11. None kuwa 15 Mata 2025 inama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Nyanza yamaze gufata umwanzuro wo guhagarika Bwana Ntazinda Elazme mu nshingano zo kuyobora aka karere ka Nyanza kubera kutuzuza inshingano uko bikwiye nk'uko iryo tangazo ribigaruka. Uyu mugabo kandi Ntazinda Elazme yarayoboye aka karere ka Nyanza nk'uko nari kubikubwira muri manda ya kabiri. Mbere yo kuyobora Nyanza kandi yari perezida w'ikipe ya Rayon Sport ya volleyball cyane cyane hariya mu ntara y'amajyepfo. N'ikindi kandi mu mashuri yize Ntazinda Elazme afite impamyabumenyi icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye no gutunganya imijyi yakuye i Laval muri Canada muri 2001 nk'uko aya makuru abigarukaho. Kuri ubu ngubu kandi umwanya uyu mugabo yarariho ukaba rero wahise afatwa cyangwa se usimburwaho by'agateganyo n'uwari umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu witwa Kajyambere Patrick, akaba ari we wahise amukorera mu ngata kubirebana n'uyu mugabo. Nta byinshi rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwigeze rutangaza kwitabwa muri yombi rye, bakavuga ko rero hatari butangazwe byinshi mu rwego rwo kwirinda ko ashobora gutangazwa amakuru rero ashobora kubangamira iperereza. Gusa rero bamwe mu bayobozi bakoranaga n'abari muri njyanama mu karere ka Nyanza bakavuga ko rero akurikiranyweho imyitwarire mibi yagiye muranga mu bihe bitandukanye. Ubwo rero byinshi bitandukanye mukazagenda mubimenya ku muyoboro wacu w'amakuru agezweho 5 ku kandi. Reka rero twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntangira nakubwiye ko hari abasirikare babarirwa muri 17 b'u Burundi rero baguye mu mirwano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni 17 ntago ari 17. Nibura rero abasirikare ba 17 b'abarundi bafatanya na FARDC biciwe mu mirwano ikazi yabahuje n'abarwanyi batwirwaneho muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ho mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kandi amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo kwishyura ikiguzi kiri hejuru muri aya makimbirane yo mu karere karimo ibibazo bikomeye. Ikindi kandi imirwano ngo ikazi yabaye kuwa 6 ku itariki ya 12 Mata hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, Mayimayi Biloze Bishambuke ndetse n'abarwanya bo mu mutwe twaje intwaro watwirwanaho ugizwe kandi n'abanyamurenge mu duce kandi twa Rugezi
na Kabanjo muri teritwari kandi ya Fizi, nk'uko kandi byatangajwe n'umurwanyi wa Twirwane wavuganye n'ikinyamakuru SOS Medias Burundi ngo bizibuze abasirikare 17 ni benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi biciwe muri iyo mirwano y'umurwanyi kandi utashatse ko amazina ye atangazwa. Agize ati rero hariho abasirikare benshi b'abarundi bapfiriye mu mirwano, twafashe rero umwe muri bo, ikindi kandi hamwe na radio ndetse n'imbunda zabo. Nk'uko kandi amakuru aturuka muri ako gace avuga ko abasirikare benshi b'abarundi bagaragaye mu mujyi wa Baraka bitegura gusubira kandi mu Burundi banyuze mu kiyaga cya Tanganyika. Bamwe mu basirikare kandi bishwe bivugwa ko bari baturutse mu mudugudu wa Babengwa, aho rero bakoreraga abafatanyije na Mayimayi ya Kutumba. Ni mu gihe kandi ku mugaragaro kuva hagati muri Kanama 2022 mu burasirazuba bw'igihugu kinini cyo muri Afrika yo hagati, ingabo z'igihugu cy'u Burundi zemeza ko zihari kubera kurwanya imitwe yitwaje intwaro y'abarundi ikorera muri ako karere. Harimo rero umutwe wa Red Itabara uvuga ko rero wagiye ujujubya igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye. Umutwe kandi w'inyeshyamba ukorera cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo ufatwa rero na Gitega nk'ikibazo gikomeye ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Inshuro nyinshi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye agiye ashyigikira ku mugaragaro ubwo bufatanye bwa gisirikare. Mu ijambo yatanze kandi muri 2023 Igitega yatangaje agira ati Uburundi ntibushobora gukomeza kwipfumbata mu gihe imitwe yitwaje intwaro itera ubwoba abaturage bacu mu mashyamba rero yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dufite rero uburenganzira bwo kwirwanaho ndetse no hakurya y'imipaka yacu, nk'uko bigarutseho vuba aha kandi muri Gashyantare 2024 yongeye kubishimangira imbere y'abagize inzego za leta. Agira ati rero abasirikare bacu bari muri Kongo guhiga abagizi ba nabi bahungabanya umutekano w'igihugu cyacu. Ni igikorwa rero cyo gutekanisha akarere, nk'uko perezida w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda abigarukaho. Mu mezi yashize kandi uruhare rw'ingabo z'u Burundi rwaragutse cyane, rurenga rero urugamba rwo kurwanya Red Itabara yagiye buhoro ifatanya na FARDC hamwe n'inyeshyamba za Wazalendo mu kurwanya indi mitwe yitwaje intwaro cyane cyane M23 ndetse na Twirwane. Aba barwanye kandi banyuma baherutse kwigarurira icyahoze ari indiri ya Mayimayi Biloze Bishambuke muri Rugezi rero ahari ibirindiro byakoreshwaga n'ingabo za leta mu kugaba ibitero kuri Minembwe mu gace gatuwe cyane cyane n'abanyamurenge. Nk'uko aya makuru akomeza kubyemeza, igihombo kandi cyo ku itariki 12 Mata ntawe uzakibagirwa rero ni kimwe mu bikomeye cyajyanye abasirikare benshi b'u Burundi icyarimwe kuva rero zatangira kugira uruhare mu ntambara zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ataremezwa kandi avuga ko aba basirikare babarirwa muri za 40 bishwe rero muri aya mezi ya vuba rero mu bikorwa byakurwaga kenshi mu misozi kandi ibigoye kuhagera, nk'uko aya makuru akomeza kugenda abitangaza ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Andi makuru kandi yavuga ko mu mirwano yahuje ingabo z'igihugu cy'u Burundi n'umutwe wa M23 hari abandi basirikare bagiye bicwa abandi bagafatwa impiri. Rero ibintu bigaragaza ko rero igihugu cy'u Burundi gikomeje gutakaza abasirikare benshi. Hari bamwe mu banyepolitike bakomeye mu gihugu cy'u Burundi batigeze bashyigikira na gato umugambi wa Perezida Evariste Ndayishimiye wo kohereza abasirikare mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ku yindi kandi hari andi makuru yakomeje kugenda agaragara arebana no ko hari abasirikare benshi bagiye boherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bivanye n'amafaranga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yishyura igihugu cy'u Burundi mu kucyohereza abasirikare bo kubafasha guhangana n'umutwe wa M23. N'amakuru rero yagiye amenyekana, ariko ubutegetsi bwa Gitega bugakomeza kugenda buhakana ibirebana nayo makuru. Kubirebana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wagiye agaragaza ko kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahari rero nk'abasirikare, ariko by'umwihariko bahari mu buryo bwo kugarura amahoro ndetse n'ituze muri iki gihugu, ariko bakanaba baragiye bagaragaza ko bariyo rero mu kurwanya no kurandura imitwe rero irimo Red Itabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Red Itabara iherutse kugaba igitero mu gihugu cy'u Burundi muri 2023 ndetse abarwanyi bo muri uyu mutwe bakavuga ko rero nta kindi kintu bifuza rero uretse gukuraho ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa rero aho bigeze kuri ubu ngubu byaje kugenda bigaragara ko gituma abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari guhangana na Red Itabara, ahubwo rero karo gufasha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu bikorwa rero birimo ibyo kurwanya umutwe wa M23 ndetse na Twirwaneho ku ruhande rero rw'aba basirikare rero
babarizwa cyane cyangwa se abenshi baba muri uyu mutwe bakaba ari abanyamurenge bafashe ya mbere ukwirwanaho nyuma y'uko bagiye bagabwaho ibitero bitandukanye mu bihe bitandukanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cyayo FARDC. Reka rero mbashimire babwire ngo mujye musi iyo video mukore kuri subscribe cyangwa se abone mu bambere mu kubona amakuru yacu gatanu ku kandi.